কাইসা ভাইরাল ভিডিও। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। বাহাইকে খরকজা ইউটিউবার ভিজা পাসপোর্ট ছাড়া ইনলিগেল ভাবে ভারত হাবনানি ভিডিও খাই ফুনুকা সাব অ ইউটিউবার বরনি অ ইউটিউবার ব ভারত হাবনানি ফুনুকপুরো আর বর্ডার নাইকলনাই সিকিউরিটি রক করে দেয়া হাদিকে সালানে মনিতি কিসাকক নরংনাই tongdi ani channel lo paya sak aw norok puilena nugui mangkhana kaisa video a video tabuk jeheno viral ongoi tongo mo ongkha khoroksa youtuber bahaike illegal babe bharata hapaiman o viral video hadike silanai o viral video ni youtuber sabo bo ongkha Bangladesh ni khoroksa youtuber bini kaisa YouTube channel tongko bo bini o YouTube channel o bahaike Bangladesh ni Silet ni simi chini Bharat hawa passport visa sara hapnani guide khai kaisa demo video khai phunuka bo bini a video o phunuka Qatar ta rojak border line ni tolatui tui laimani tunnel bisingtui ba Carbani bisingtui habui bahaike passport visa sara Bharata hapnani bo phunuka a video jefuro social media o viral ongkha afuro bo a video no delete khai rwkha tabo kok khaimano Bangladesh ni khoroksa youtuber se saimano oiboddo babe Bharato bahaike hapainani hinkai chini Bharat ni borderline mörwngnai rok security rokai tamo saimaya da amsukda durbol chini hani security kok khaimano amoni bagino kubun hani bodol borok rok oboddo babeke chini hawo habui tabuk chini oro tongphaibayo sana thangkai chung Delhi chin Tripura ni news honugo bodol borok rok kubun hani phaiui manjak tongphaimani Delhi no bodol ke phaiui bwsukse hap tongphaibake amo chin Tripura ni tongkosong tongnai borok rok simi saimano amsuk kok saonya ang ani video no ma pari sinai norok ani channel o chajak like subscribe share khaina tapok di tebo katal video nanani bagui।